Manyaw siya Senator Bam Aquino king mas mabayat at kawaning parusa laban kareng individual at pribadong eskwela amamo right king pondo ning gobyerno lalam ning private school at senior high school voucher program. Pepa siyag na iting Aquino kay bat binulgar ning meto nga opisyal ning Private Education Assistance Committee na ating pilang pribadong eskwela ating provisional permits ama mabuso king programa kapamilatan ning pamangamit kareng go students at aliwa pang maanumalyang dapat. Yung isa sigurong pwede ho nating madagdag dito po sa committee report ay a separate penalty for schools or for individuals who are defrauding our students. King hearing ng Senate Committee on Basic Education na kayang pamuntukan, sinabi ng Aquino na irekomenda na in committee report akawani at mas matasing parusa bang epektibong ayagwanteng pamamurayan. Pwede ho tayo maglagay ng iba pang penalty kasi ang kinakaso po ninyo, syndicated estafa. In fact, baka nga falsification of commercial documents lang, yun yung nakita ko sa presentation nyo. But maybe in this bill, we can include the penalties for those who will do fraudulent behavior. Kasi pag niyanakaw po natin pera na dapat na pupunta sa mga kabataan, parang ibang level po yun ng kasamaan. So maybe we can recommend in our committee report, in our version, a separate penalty for those who are defrauding government and using this voucher system. Agpang king senador, king kasulukuyan, karaniwang sa sampala rin kaso bilang syndicated estafa o falsification of documents. Aagpang kaya, kulang pa bang ipakit ing bayat ning krimeng pamanako ning pondong makalele para king edukasyon. We will recommend that for the committee report and I hope I can get the support of our colleagues para kung sino man ang magtatangka na gumawa ng masamang bagay, gamit ang sistemang ito, gamit ang pera ng DepEd, magdadalawang isip dahil merong separate na penalty na pwedeng isama. No? Itaas natin yung penalties na yun. Dinikdik ng Aquino, ing pamangailangan na asiguradong direkta lang mapupunta ring voucher, kareng lehitimong magaral ang mangailangan at apanatili ing matas sa level ng transparency kareng pribadong eskwela. Manuala yung senador na suportan rin kayang kayabe king Senado yung panukala bilang malinong mensahe na ing pampublikong pondo para king edukasyon ay dapat panakawanan at abuswan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.